Na ma ni. Mae gen i ddau goriad. O'n i stopio eisiau... Da eisiau un o ddau rounds just i... Yeah, sure. I cael big backpack a mwy o armor, ie. Yn y gwn fi ond o. Hwna'n swnio'n da. Ei, croeso i stream pawb. Fes dim intro heddiw. Meth bod yn bobl i aros 10 munud. Syth i'r Ydy mic action. fi'n gweithio? Yes, syth mewn i'r action. Actually, we're just angen newid y mic fi ar Discord. So we're gallu rhoi blwmin mic ar headset fi ffwrdd. Alrighty. Ti eisiau ready o lan? O'n i'n meddwl ni wedi. Ideal. Let's go. Alright. Rwy'n gwneud bach o experiment heddiw. Ie. Unrhyw yn y chat, I'm sure os mae unrhyw yma eto. Ond, yeah. Rwy'n experiment efo streamo efo'r ultra-wide. Fel arfer rwy'n cael trafferth. Gwneud e, oherwydd mae'n like... OBS i hyn, lle. Ie, mae OBS ddim yn hoffi e. Actually, wyt ti'n o'r Twitch streamers na sy'n mynd fod streamio 960p ydy'r optimal stream resolution. Yeah. Just streamo mewn, like, nothing. 1 pixel. Fi'n handlo hwnna. Nes i drio eto. Nes i gael controller newydd ddoe, Xbox Series X controller. Na i un go arall ar controller efo cod. Cos hwnna di'r ffordd i chwarae apparently. That is the way to play. Yeah. Cos mae'n hyn o Dr Disrespect i newid i controller. To be? O'n i smith yn neud o. Yeah, Smith yn neud o. Mae'n teimlo'n rhy araf. Rwy'n ffeindio. Yeah. Like it, Troy runs and just Cael un o drop frames e, o na. FPS yn 25. Pam ydi FPS yn 25? Na stream chdi on gyda fi yma. Enemy threat is high, so expect contact. Your stream yn edrych okay? O na, hwn yn edrych yn... Bach yn... Yeah. Does dim dropped frames, o mae'r... Yeah, mae'n render at like 20 Just render. FPS. Beth yn os? Rwy'n... Newid... Rwy'n ddim eisiau newid i'r screen. Nope, hwnna'n... Wrong un. Hwn bach yn... man. Okay. Yeah. We're just really newid a resolution in 1080. Oh, okay. Right, Ryan. Mae'r server hyn bach yn laggy. Oh, wrong button. A server yn laggy. Touch bach. Oh, pam ydy'r bloody stream title wedi resettle? Come on, we're just wedi update hwnna. Oh, yeah. The hell? Pam ydy... Yn dweud bloody Cymru ni? Dwi'n meddwl mae'r server yma bach yn efft. Ond yna literal helicopter drwg i'ch ben chdi beth just diflannu. We're just diflannu. Just diflannu. Ei. Cool. Oh no. Chwarae ar 1080p ar y screen hyn edrych yn ofnadwy. Ti'n gael ochr dy? Yeah. Ond mae'n like tipyn bach yn blurry. Ooh.
Wel, mae'n 1440. Siwr mae'n gorau bod y ffordd, does? Be? Mae'n ffordd o streamio widescreen yn dda, does? It has to be. Rwy'n meddwl... So na gallu bod yn stream heno ni. Ni'n ffigro allan once and for all. Yeah. Wel, beth rwy'n fi'n darllen, just for the sake of the viewer at home, beth rwy'n fi'n darllen ar thread online, oedd bod OBS yn angen tipyn bach o'r GPU I render frames. Ac os ti'n chwarae game at, you know, ultra wide 1440 by 3440 by 1440, ultra wide efo like 120 hertz neu whatever, hwnna'n cymryd like 100% o'r GPU. A gadael dim byd I OBS, so wedyn mae OBS yn a bit like, ooh, does dim GPU I fi, help. Rwy'n render at... Oh, let's get dim secondary. Ie, mae'n boi gawn o fyna. Mae'n boi gawn o fyna. Mae bwy iawn. Ie, dim AI. Mae'n crack ddo, so sgeffyd ar ôl o. Wait. Oh, good one. Oh, Come on. Grenade. Blow my grenade. Oh, beth oedd ammo fi, fyna? I've like... Dyma, o'n i'n stupid, o'n i ond efo shotgun shit. Yeah, I'm sure. So ni'n gun go iawn, so ni wedi cael y drop o hwnna. Yeah. Oh, yeah, ni chwarae DMZ dyn. I mean, like, no mae'n gulag. Right, rwy'n fi'n anghofio pa button oedd y blymyn grenade. Rwy'n fi just dechrau rhoi bloody arm am mewn. Ie, o'n i'n... Okay. Jokes on them, ond yn byd werth I ddwy'n off corff fi, so... Na, rwy'n fi'n just Jokes on them. Ww, dwi'n lefel a hanner o hit a prestige. Ah, dwi wedi colli for M4. Damn it. So chdi'n insurance gun? No, more than what's it called? Just contraband. Oh no, 120 minutes ang gael insurance gun fi. Oh no. Mae gen fi contraband M4 there efo lot o add-ons really da. Dwi really ddim eisiau iwsio fo. Dim eisiau hwnna. Yeah, rwy'n cael... Yeah, rwy'n cael... Attachment star M4 hwnna. Whoops! Oh well, rwy'n mynd I cymryd dim byd efo fi tro hyn. Ie, dos o dim byd a sticio fi'n cychwyn, so llai dropio AI a gyd I gun straight away, okay? Cos dwi'n mynd efo un contraband gun. Nice. Cos Sod's Law game yma, dwi wedi sylwi si fewn I lot o maps heb dim math armor. Yeah. A os ti'n gael dropio'n certain llefydd, ti'n guaranteed gynna, ond yn llefydd eraill, os o dim gynna. So mae'n literally yn hit a miss. So mae gynnu fi gun rwan. So, ga fi dropio hwnna, dwi'n gyd I just cymryd gun, ie. Nice. Ti eisiau large backpack, da eisiau ffidio large backpack I gallu stowio gun extra. Yeah. Yeah, bydd hwnna'n da. So, da eisiau'n siŵr da ni... Ond hynny'n crap, fatha... Yr unig ffordd ti'n gallu cael mwy na un plate armor a large backpack ydy exfilio fi'n. Oh, really? Ie. Hwnna'n... Pwy boi yma? Ydy hwnna'n Boi fi, dyna. Ah, oce. Rwy'n fi'n meddwl... Rwy'n just newid I fe. Ydy e'n dal gun I ti? Mae'n ddim yn cael... Mae'n just like... Na, dal dim byd I fi. O, dwi'n sbio ar y stream yn holl o wahanol I... Unmute lobby, da ni eisiau, ie? Dwi'n byth yn dall hwn. Unmute lobby, yeah. Mwyn i'n gallu cwal pobl eraill, ie? Rwy'n meddwl, ie. Rwy'n fi gallu clywed pobl offline. Ond i'n mynd I gweld neb yn fanna, de? Na, rwy'n fi ddim clywed Wedi bod yn hit a miss I fi, de?
Wel, mae'n meddwl mae'n just dibynnu os mae pobl yn siarad neu na. Neu dynofio Discord fel ni. Ond ie, os ni'n chwarae like crossplay efo'r pobl sy'n chwarae ar PlayStation, mae'r PlayStation yn default o'r mic a'r controller on. O, yndi? Yeah. So Efo proximity chat. Yeah. So, efo game I fel, like rwy'n chwarae Wreckfest ar y PS5. Yeah. Ac mae, Oh, shit, dwi'n gallu shit. pob race, ti just gallu clywed pobl yn just like, dwi ddim yn sylweddoli bod y mic yn arno. O, mae hynna'n, ie, mae hynna'n... Yeah. I'm just like, oh. I'm just like, I mean, breathe or neu just gallu clywed controller. Dyn ni'n mynd? Ah, lawr na. Dyma na. No, gwn i chdi gynta, ie. Yay. Siarad meddwl dipyn yn fama, sy'n cofio. Oh yeah. I'm just mynd mewn i'r adeilad. Iawn. O, mae'n un lan fan hyn. Gynnal o'r yma, ti'n gwn. Oh no! O, dwi'n fe. AI ty boi go iawn. Yeah, rwy'n AI. Rwy'n trio pynnu fe. Ond... Mae. Right, ddim siŵr, mae wedi neidio lawr. Easy, it's not your time yet. Rwy'n meddwl rwy'n mynd I cael e. Tyma. O, diolch. Rwy'n cael sniper neu rhywbeth. Gyfyn ammo yn... Be di edrych mynd? Mae jyst wedi redig I ffwrdd. Ammo... Sniper rifle... Ooh, 2 plates, ideal. O, ti isio... O, gri, 2 plates am I chdi, a ma' Iffa gwn mowr. Nice. Diolch yn fawr. Gri am 4. Ble'n y byd ydi... Dwi'n meddwl rwy'n AI. Anyway. So ddim yn ei, so wedi cael fi, ie. Yeah. Os rwy'n ddim yn AI, fi fe jyst wedi lladd fi ar. Brap. Dwi'n meddwl bod na... A semi-auto rifle am. O ie, mae gynnu fi M4 a mae gynnu fi M16. So dwi'n iawn. LMS? Siarad mynd am yr... ben ei gymryd? Na, jyst i cymryd beth gynnu fi. Nawn ni trio'r y coch. Yeah. Oh, yn swnio'n da I fi. Marwa? Taking effective fire.
Der criw. What the hell? Oh! Ble oedd hwnna'n dod o? Oedd hwnna'n dod o Kevin? Oops. Oops, it does. Oh shit, mate. Watch out. Oh shit. AI. Should be fine. Oh, still say. Oh shit, No, in the do building. Yeah. What was that? I think just Mara? Oh. To the rock, I mean. Wait. Syth of it. And I've ruined Mara Day, lad, remember. Nice. Nice. Woo. Stuff chi gyd o gwmpas chi, so just Nice. cael o. You're not dead yet. Get moving. Diolch yn fawr. Pwy sy'n... Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. So chdi platia? Ti eisiau platia gyda fi? Mae gen I un plat. Right. Oh, dyna. No, Un o'r hefyd. diolch. Ble mae'r two-plate carry fi wedi mynd? O, dyna de, shoulder. Cos dwi efo 3 plates yn barod. Ydw, fan hyn. Ella wedi disponio. O, dyna! So that. Ble mae? Wei, oed ti'n gweld e? Na, mi nes di sponio. Ie. Mae dechrau wedi mynd. I'm taking fire. Be advised, enemy operators secured a weapons case. Locations are marked on your tac map. Iawn, ti isio cyfro fi tan dwi'n mynd ai fyny. O, Ie, mae yna cwpl ar y cwch. iawn, dwi'n mynd i'r top floor, iawn. Yep. Iawn, eisiau fyny. Nice. Should be fine. Contact. Oh, dwi'n mynd lan o'n y dŵr. Just jump, dwi'n meddwl dio. Ie. Ti ffoc dwi'n mynd fyny at ein? O, ti'n efo. Unrhyw beth mewn y cwch. Ooh. O, gom byd yma de. Cast of 7-4U. O, hwnna beth nhw'n cael, rhywbeth. Enemy operators secured a weapons case. Tracking their location on your tac map. Oh shit. Wel, o, fan dwi'n meddwl.
O'n i'n meddwl y coch yn stronghold. Nah, mae'n just cool. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Oh, mine are like big group or NPCs indoors. Okay. Dwi'n siwgwn yma. Lle ma'n o? Like a front with them. Mae gyd mynd lan ar y deilad. Like... Mae gyd mynd lan ar y ladder. Beth o'r cyr yn yr ystol? Yeah. Just un ar ôl ei gilydd. Iawn ta. Dwi'n dweud hwnna. Yeah. Ia. So felly gweithio'n hynna'n ffordd na. A dweud. Dwi'n meddwl da ni wedi cael bod dim o'r goch yma, dwi'n meddwl. Fel, Yeah, dwi'n di... does dim lot ar y cwch. Slam a tweet allan. So ni'n gallu ffindio... So ni'n gallu ffindio... 3 vest i chdi, so fan 3 plate vest a exfil, dwi'n meddwl sy'n ni'n... Yeah. Oh, sniper. Wyt ti wedi gollwng y sniper yna? Do, nes i'n gymryd o. Operators extracted a weapons case. Well, oh, mae stronghold fan hyn. Ie, sy'n cardyn i fewn yma na. Na, rwy heb di ffeindio un. Dwi'n bod nhw eisiau M16 a sniper rifle. Dwi'n ta level o fyny. Yeah, dwi wedi ffeindio two-plate armor vest. Ideal. No, it's stuck. Dwi'n mynd i weld beth sy'n fanna, iawn. Ie. Dwi'n meddwl sôn yn good, just round i cael hell stuff. Hmm. Sy'n byd i fama, da. Oh my god. So, Dwi'n gwasgu like a bloomin' throwables pob amser by damwain. Just taflu flashbang. Beth y byd oedd y sŵn hwnna? o fi'n highlight y coch yna. Oh, right. Should be. Oh, what's the dot? Watch out for the dot. Oh, yeah. Oh no, did all that? Just carry you through. Okay, fair. Cash. Ooh, mae bron wedi cael 6 mil o... Wait, ydy hwnna'n mynd lan? O harf tîn pig o fe? Ydy missions yn shade? Oh, dim ba? Mae fi'n... Mae 6... Alla bod dwi angen spendio 60k yn siop, fan. Sut fi'n gweld nhw? So beth ysa hynna'n... Mae'r 6,000... Acquire 6... 60,000 Ie, dwi'n wedi llenwi do. Mae now 53 4,000. O, ie, mae'n mynd i llenwi. Ar... O, lle bod o'n shed, lle? Alla, rwy'n just like... Rwy'n... Puro. Mae fi'n llawn... Ie, mae fi'n llawn... Mae fi'n llawn y stipyn. Sy'n o wir, de, dwi'n meddwl ni'n mynd i fama, wan. O, mae 3 plate armor verse mewn fan hyn, a 2 plate. O, ideal.
Rip, please. We got any still on it? There's a cap there. Dwi'n sych chi'n cymryd 3 plate a stwio 2 plate. Ti'n automatically gwerthu fo wedyn. Ti'n methu safio fo i defnyddio wedyn. Na. Really? Na. Yr unig pethau sy'n cario drosodd de, ydy'r arm plate sy'n gwisgo, y backpack ti'n defnyddio, Yeah. a Sut fi'n gweld backpack fi'n cario? os ti'n i ddeitha chdi os ti'n spawn i... Ond dwi'n deud i fem, actually. Mae'n medium. Ie, mae gen fi medium backpack, mae gen fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots ar hwnna. Crap, yeah, mae gen i mwy slots na. Fly draw. Ie, mae gen i gwch yma, o'n i ar y gwch i'r bai... O'n i... Bai till we drop i llenio'r mission e, ie. Yeah. Oce, mynd e. Mae'n bach yn laggy fama, de. Ydy e? Ynddi. O, di hyn stronghold. Dwi'n meddwl, de. Na. Na. So di gweld y flags. Iawn ta, o'n i ar y gwch yma. Dwi'n... Get in. We're going shopping. Yeah! Let's go to the mall! YnChwarae o... Oh, right. The buy station yma. Taking effective fire! Yeah, blue. Mae'r... Oh, mae'n ar y deilad arall. O, oce. Ie. Ynddi. Feed? Oh, mae right yna. Sell... Oh! Gear. Oh, ie. Sy'n byd... Os... Sy'n byd arall ni, prynu. That's crap. Buy contraband. Na, sgwni ddim digon o. So chdi crap i... So chdi valuables i werthu? We're just wedi gwerthu nhw, we're just like, die can't. Yeah. Rhaid mae'n a comic book for nhw, gallu... Yeah. It's like, die can't. Byd, o'ch ti gael... Mae'n a shotgun ar llawr fyny. O ie. Dwi'n wastad bath fyny fe yma, dwi'n cofio'n iawn. Yeah. Despot. Something agor o mission. Oh, acquire 60,000 cash wedi... Neud. Spend 60,000 ar y shop. Hwna'n loads. Yndi. Iawn ta, dwi'n meddwl ni'n mynd nôl at y gwch a exfil. Dwi'n meddwl gynnu ni good haul yma. Mae'r exfil yma yn reit agos. Dwi wedi prynu gun. Diol. Let's get that back to safety. Ydy'r... Wait, ble mae'r gun arall wedi fynd? Ydy fi just gollwng e? Ie. Ti wedi golli gun? Mae'n ar llawr. Rwy'n mynd i stow. Pam fi methu roi yma yn y backpack?
Cos ti angen large back... O ie! Mae'n dangos, like... O ie, dwi'n mynd i... Dwi'n mynd i fynd size gun. Right. Ond mae hwnna'n gun tiny edrych arno fe. O, dwi'n mynd i stowio fo. Dwi'n mynd i stowio gun. Ow. Hold! God damn it. Ti'n eto? Ti'n mynd i prynu... Ti'n eto? Alla i heb prynu gun. Dwi'n mynd efo fi. Ie, ti'n gwasgu... Dal. Ie, dwi'n... Dal e, ie. Dal e la. Iawn. And that's so valuables. Buy contraband. Ooh. Okay. Okay, we take gun. Ideal. Nee, dus Nice. my god, heb je de gun maar. Collection, de. Ie. Un mae'r collection. Maar wel maar net daar reed dead. Cause mae 'na UAV station yma, so heb di enable fo. Ie. Probably So we near should them, be fine. Just i watchad allan am... O, watch out, dau AI yma, dau AI. Dwi'n mynd i ddod creigio yma. Yeah. Move to an extraction point. Should be... We should be fine. Helo, dwi'n gyrra'r y bus. O, revive pistol. Revive... Pistol... Revive pistol. O, This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Fy safety yn y dod o. Dino 4 is at the extract point. Be advised, we can't stay here long. get. Okay, dust, let's go. Get in! Dino 4 to actual. Get in! Oh my god. Dino 4 is RTB. See you, suckers. We'll... Ultra One, be advised, enemy UAV is orbiting the area. Oh, no, Oh, ruin, no. ruin just ready. Yeah. Whew, good exfil. Yeah. Ruin just where they activate the UAV. You know? Ooh, new weapons unlocked, yay! Yeah, new lock. Dwi'n cael y revive gun with, ideal. Nice. 50 revive gun. So, ti ar lawr, ti'n cael knockio lawr. Yeah. Ti di revive dy hyn. Ah, nice. Mae o'n cyfri fatha... scope, dwi'n meddwl. Mae'n cyfri fatha... beth gael o'r thing na, lle ti'n cael portable radar yma lle. Hmm. Okay. Okay, that's good. Yeah. I could go newydd yn y... Oh, weapon stash full. O, distribution, no? Unequip.
yn equip, ideal, so gyda fi... Hynna... Ni ddim yn licio'r light machine gun ond... Dwi am eisiau... Shitty... O, field upgrade once, revive pistol. So, os ti'n exfilio efo unrhyw field upgrade de, neu lethally tactical de, mae'n unlockio chdi wedyn. So ti'n gallu automatic yn dod i fewn. So, mae revive gun o'n yn... Dwi'n gallu dewis hwnna fatha un o stwff dwi'n mynd i fewn efo fi. Nice. So, obviously dwi am, a Semtex, a Stim. Un gun. Medium back... Crap, ti'n methu safio medium backpacks da. Yeah. So mae gen fi self-revive a revive pistol. So, basically, llai cael ei syth lawr ddwy waith. Nice. So, should. Ooh. Victus XMR yn free. Eisiau lot o gyfer hwnna. Sut ti'n gweld nhw? Nhw'n ar... So dos i Battle Pass, de? Na. Mae Battle Pass gael splitio fyny wahanol stwff. So, dos i number 1, de? So, ti eisiau gwario 5 o hynny o'n, de? 5 o nhw? Ie, so... Dyna un yn bob un o hynny o'n. What? So, ti'n dweud o'n, ti'n chwith o'n, de? Mae gennych chi 4 peth a 1 peth mowr ar top oes. Ar y chwith o'n. Right. So, ti'n gorau battle point chdi fewn hynny, So, bod ti'n unlockio hwnna. So, bod ti'n gwario 5 point yn A1, neith Yeah. A2 ag A3 bod yn available i chdi. So, gwario di bob un point fan'na fan, yn A1 Dweud chdi fan. requires the battle pass to use. Ond nid i'n gwybod, ond beth ti'n neud ydi, ti'n poeni beth sy'n free, ie? Ti dal yn gallu gwario'r point. That's it. So, just click ar y boxes bach ar gweld chwith na. Oh, right, Ryan. Right. Yeah. Claim failed. Huh? Claim failed, something went wrong. Oh, iawn, oce. Claim failed, something went wrong. Ond beth sy'n fod i ddigwydd? Beth sy'n fod i ddigwydd? Ydy, ti'n gwario 4 bat... O, ia, so ti Hey, eisiau Rifi claimio... didn't gwario token. What? Huh? I got banging, let me go. Yeah, what Yes, so ti eisiau prynu A1 i gyd, de? Apparently, mae wedi claim o fe, mae heb di cymryd at token i ffwr. Spend, de? Iawn, so ti eisiau locio 4 bach gynta i chi locio... Obviously, sa chdi fel Battle Pass ti'n locio hyn i gyd nhw'n ti ddim. Ond beth ti eisiau neud ydy, ti eisiau chwarae'r long game o... A dyn gallu... A ti eisiau go on top one, de? Obviously, ti'n mynd cael, iawn. Ond, fi, cos dwi wedi sbio fewn hyn, iawn, ti eisiau neud choice fan. Be ti eisiau locio, wyt ti eisiau sniper rifle da ta submachine gun da? Right. Cos yn A6, de, mae na... Ti'n gallu unlockio submachine gun am ddim. Ti'n angen y Battle Pass. Rhaid gweld. De? Neu, os ti'n mynd i A7, mae na sniper rifle am ddim. Which ti ddim yn gorfod claimio Battle Pass. Ond, rhaid chdi mynd amdano fath o gem chydig bach. So be ti eisiau? Wyt ti eisiau submachine gun ta sniper? Cos be rhaid chdi wneud ydi, rhaid chdi weithio fyny eto fo. So, for instance, dyna ti eisiau sniper rifle, Yeah. ti eisiau gwario A2 i gyd, i mwyn unlockio A4, i mwyn unlockio A7. Right. Ti dall e? Yeah. Mae fatha game blockbusters, ti ond yn gallu rei point i fewn yn stwff gyferbyn. So ti eisiau 5 point arall rhan i unlockio A2 neu A3 de. Rhaid submachine gun, yn meddwl. Ie, so ti eisiau gwario'r A3 rwan. Yeah. So sydd A3, a dechrau llenwi hwnna fewn.
Cool. So, ie, so... O'r unig beth ti'n cael clean mewn ydy'r stwff sydd ffri, de. Yeah. Ond, mae'n ond, i mwyn geinio'r system, rhaid chdi cael clear goal in mind, de. Cos, allu di no way ffordd o cael y sniper rifle a submachine gun, de. Yeah. Yeah. So... Mae'n just ffordd dwi'n trio geinio'r system. Yeah. Diddorol. Battle Pass diddorol fyna. Yndi, mae'n rhaid yr illusion of choice i pobl, yndi. Yeah. Yeah. Fel rhywun sy'n Ie. newid grindio Overwatch 2 Battle Pass. So nice. Yeah. Mae'n... Yeah, we're heb di gweld, like, Battle Pass efo, like, branches gwahanol. Mae'n eitha diddorol. Iawn, beth da ni ffansi wneud yn yr un yma? Couple of missions. Yeah. Mae gen i'r mission World Traveller. Angen... O, ie, dwi fi hwnna fyd. O, na, dwi'n goffi hwnna. Oh, Be ni si fo hwnna, de, oedd just cael car a just drifo rownd y map. Yeah. A nath o'n locio. Nice. Mae'n hit and miss lle ti'n cychwyn, cos os ti'n cychwyn yr eith lefydd, de, ti'n cael gynna mewn boxes straight away, a ti'n cychwyn llefydd eraill, ti ddim. Ti'n mynd y bach crap, de. Yeah. Ni wedi dechrau ar bwys o blymyn dŵr llawer. Dwi'n mar like, ar y deiladau yma yn y dŵr. Welcome to Al-Mazrah. Ond i fanna eto. Iawn, bydd y plan. Oh, Christ, ni'n lawr fan hyn eto. Rwy'n fi just dweud? Ddim siwr, just mynd i'r gogledd. Edrych am mission. Dwi wedi highlight... Ti'n gwybod missions dwi wedi highlightio? Yeah. O, ti'n gwybod nhw, oce. O'n i trio hynny, ie? Yeah. Contact! Hello. Taking effective fire. Oh my god. Not die here. I've got you. Hold tight. All around a bloody coronel. Ie, mae gen nhw shotguns yma, is. So os nhw'n Activity has os nhw'n cael chdi yn y gongol, Keep your eyes open. Contact. 1-1. Bydd ei dweud, dwi'n chwarae lot o JRPGs, cos Move to mae extraction. gen i mi 2 gun, wan. Yeah. A dwi'n mynnu eisiau gun shit fi, wan. Cos dwi'n eisiau wastio gun da fi. Yeah. Hollol ddim pwynt, fatha. O. Revive gun, pig hwnna fyny. Ooh. Atcha, mae'n ddau fyna, O, tio. Armor box within. A, ideal. Mae'n ddau. Oh my god. Ultra One, UAV is bingo fuel and RTB. Beth? Beth yn byd o fynd dweud hwnna?
Ie, beth fel yna. Bingo Phil. Be mae'r blymyn mission thing hyn wedi mynd? Dwi'n pobl yna, so... Ah. Ultra One, contracts awarding cash are marked on your TAC map. Oh shit. Shit, mae'n lot man. Oh my days. Taking fire. Mae gyd yn gwisgo... Helo. Oh, mynd lan! Blymyn Cerrig, please. Un bullet gwbod- roll. Come on. Dwi'n gwybod os mae drill charge yn gweithio. Na, dwi... The drill charge? Ie. Beth ydych chi'n... Pa mos ti'n chwilio amdan? Be? Beth ti'n chwilio amdan? Be Chdi fi'n yn gallu chwilio mam- am? Ie, ammo, chdi yn gallu ammo. Supplies and Oh, destroy them. na, dwi di just, ddim siwr. Ultra Rifle One, ammo, this intel falle? identifies AQ supply sites in your area. We need them destroyed. Sut fi'n Marking gwybod pa locations fath on ammo your mae'r TAC map. gun angen? No. Just yn da. Iawn. Planting explosives. Oh shit. Oh, ni'n mynd cael... Taking fire. Need incoming. Shit, dwi'n... Shit, gwybod. Oh my god, hello! Taking effective fire. Yes, you've heard a couple of nhw mewn ffynna. Oh shit, okay, wyt ti'n reid? Mae gen i self-revive. Good. Enough, yeah. You're good. You're good. I got you. Diolch. I'm good. Potia, mae'n eich eisiau potia. Oh yeah, di fi'n pico. Oh, hello. Diolch. Nes i reid? Nes i reid charge yna, do? I don't know, nothing. Taking fire. Charge is set. Secure did the you perimeter raise- or proceed to the next target. Stronghold keycard. All Ultra, charge is hot. Set security and confirm detonation. Oh shit, mae'n na... Mae'n na bad homebreeds ar y ffordd. Oops. Yeah. Like, cool. Run. Oh, hello. Target destroyed. One to go. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ultra One,
Oedd y boiad ddim yna gyna, no way. Ultra One, intel located enemy supplies in nearby safes. Marking locations on your attack map. Oh, dwi'n pleid to fyny, by the way, dwi'n pleid to fyny. Yeah. Am di'r trucking ddim yn bloody gyrru? Oh my god. Watch out, mae'n rhywun, ie, mae'n rhywun. Oh, flaming Christ. Oh my god, mae'n just a hammer o bullets. Yeah. Taking effective fire. Gyn un ar ôl oes. Plant, fan eisiau plant. O, dwi wedi goffa mission yma. Yay. O, ideal. Okay. Iawn, be di'r gyd i ddiw ysdi nesa? Yeah, maen nhw just spawn ar ôl. Like... Yndi, dwi'n licio'r... Mae'r spawn yn... Yeah. Rescue hostage? Hwna'n foil. Oce, ideal. Yr armoured car hwnna, bloody rubbish. Gynnu fi lori fe yma de. Oh. Beep, boop, beep, boop. Os da ni'n gweld... Dyma hostage. Mae hostage fyny fe na. Be mae'r hostage? Ffordd fa. Oh yeah, lan y mynydd. Shit. Oh shit. Ultra One, you're approaching the target now. Locate and secure the hostage. All other personnel are considered hostile. Dwi'n mynd i sweepio fan at dwi'n dod. Ultra One, enemy operators have extracted a weapons case. Taking fire. Come on! Running after on bloody ammo, like... Ie. Mae'n eisiau neud chdi iwsio yn y gêm be maen nhw'n dropio oes. Yeah. Jesus Christ. Faint o bloody armor ydi dyn hyn yn gwisgo? Shit, oh. Ultra One, the hostage is wearing an explosive vest. Defuse it before it detonates. Oh great. Oh shit, ti'n cofio hwn. Oh my god, my time with hwnna'n mynd i gyflym. Shit, Scream! Taking effective fire. I'm close. Os mwch chi'n disarmio fo. No! Oh my god, are you kidding me? Ah, rip. Hello, hostage. Disarm. Please help me. I'm over. I've got you. Hold tight. Why One actual. Hostage secure. Move to yeah, I an see. exfil My for woman. OP, like, holy Ultra One, exfil helo is inbound. Get that hostage to the designated LZ. Oh, look back. Let's stun. Iawn, oce. Lle ddysg yn dy fo? Ni angen
Oh my god, hello. I'm into the south from L. Just in many truck. Hey, Del, let's go. So come out, yeah. Yeah. God, Ramethi, need your man, Kevin. Ramethi, Can you're it down a out? truck. Yeah. Yeah, we need you, man. Okay. Okay, man. What's the back there? I'm just about to do. Oh yeah, look at that. I did Dean hwnna, like, mewn awyr I ti. Oh my god, under. Taking fire. Secure the hostage for exfil. There's room for both of you on the bird. Your call. Yeah, exfil. DHX filler? Yeah. Exfil. Ultra One. I'm gonna be dim am ar ôl. Processing payment now. Ie, na fi, mae gen i 20 bwled. Yeah, so you know wedi cwffio allan hwnna. Near your location. Stay alert. Na. 1-1. Exfil with those objectives to secure faction mission Ai, progress. ai, ai. So de, be mae'n dysgu de, ydy fod hwnna ffordd da I goffa'n exfil. As in pick a hostage Yeah, mission. pick a hostage, coming over ti. Unig problem yw, rwy methu safety. Unless, efallai os mae'n cael pistol. Bydd rwy'n, like, dal o hostage. Right. Rwy angen redigate ti. Ie, dwi am pick a toilets yn y paned. Ice. Panel, syniad. Alright, fi'n yn ôl mewn munud.
Right. Beth ydych gwneud tro hyn? Bonio some noobs, dwi eisiau neud. Ie. Hwna'n swnio'n da. Swn i'n cael gwario 60,000 at y siop. Ie. Ie, A- sut ydyn ni'n mynd i gwario 60,000? Ie, bo. Ie, sut? I'm Well, gonna like be loads. I'm gonna be destroy 6 vehicles. Wow. Meddwl. Hwna'n... Yn mewn un go neu, like... Ie, dwi'n bach. Dwi'n neud, beth gyntaf ni'n neud ydy unlockio'r un 6 places i chdi jumpio mewn I car a just drive around. Hwna'n swnio'n da I fi. Ah! So, gyda ni un yma acquire and destroy supply contract. Oh no! Okay, gwni hwnna wedyn. Iawn, oce. Ond ia, dwi'n dweud... Get in the vehicle... A... Unlockio hwnna I chdi. A... Dyna ni ta gwario stwff. Cool. Hwna'n swnio'n da I fi. Gyda fi 2 goriad dwi'n ofyn iwsio. Mae hwn yn neud fi eisiau installio Escape from Tarkov. Ond, bod tro dwi'n installio hwnna, dwi'n mynd yn frustrated ar ôl fatha 2 run. Ie, dwi di chwarae fe cwpl o gwaith o'n mwyn. Pob tro dwi di chwarae fe, dwi di uninstall fe. Syth. Yeah, yeah. Cause that, maen nhw'n big deal, this is made all inside the Unity engine. Yeah, it shows. It shows. Y ffordd mae'n mor sluggish, hynna sy'n cael fi. Mae o'n... Mae'n meddwl y peth efo Escape from Tarkov i fi. Mae'n jyst methu bod yn ast. Na. Efo fe? Mae'n jyst methu bod yn ast I like grindo. Dwi'n lyfio'r syniad yna fo. Mae'r syniad ar bapur, neu ysdi'r syniad yn disgrifio fo I fi. Dwi'n lyfio hynna. Mae ar bapur, mae'n union beth dwi'n chwilio amdan, de. Mynd I chwarae fo? Na. No. Mae bob dim yn cymryd gormod amser. Ie. Sa'n gallu dar o'r tren na? O'n i'n rôl y tren na? Shit. Yeah. Oh gosh. Iawn, wy'n ti rhedeg y tren? Nah. No! Cardiff Central all over again. No! Oh! So yna'n litsi... Sa'n gallu cytio fo? Na, da. So yna'n litsi di wneud... Yeah. Sa'n just eistedd ar y tren na. Iawn, dwi'n neud... Mynd ar y nôl y cerbyd ma, de? A just mynd ar y tren, wedyn. Heddiw peth dwi'n mwyn cymryd gefod, ti'n methu really, stealthio dyn rownd o fo. Making effective Yeah. fire. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. The headshots are just stupid again, man. Like, rwy'n sythi fewn yn y pen 3 gwaith. Ia, mae'n Like, o'n... mewn y blymyn gwyneb hefyd. Chdi hwnna? Na, rwy'n NPC yn talu. O, dwi'n gael Stronghold card. Nice. So, os yna gallu Stronghold ar ôl I wneud thing chdi. Got that. Oh, mae di gollwng light machine gun hwnna'n neis. Oh shit, mae police lle fe maes, wyt ti? Police. Ultra, Fifty- you need to exfil 50 with minutes. those objectives to complete your active mission. Get moving. Ti'n neud y Di hwn yn Stronghold? Ti'n sbio ar y maps di fe mewn Stronghold I ddim? Mae'n
ddim yn edrych fel un ar y map. Mae fod i ddeud ys... Dwi'n neud ein storm i hwn gynta, Yeah. a wedyn neud y thing dreif ar rownd. Yeah. Yeah. Oh my Taking god. effective fire. Incoming! Mae like reaction time o'r NPCs yn... Mor, am nhw'n gwldio Instant. mor bell. Yeah. Nhw'n gwldio mor bell. Yeah, yes, you were like... Rwy'n just like... Peek around the corner and Oh. instantly rwy'n like... Rwy'n just... Light of fi lan. Rwy'n ddim meddwl symud- hyn yn... Stronghold. Sio proximity. O, hwn, da ni di neud hwn yn Stronghold. Rwy'n Stronghold offline, yeah. Perhaps mae'n Oedd. newid. Yeah, it's makes sense. Lots of components mewn like electrical. Gas. Ultra One, completing contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. O ia, mae'n twll o'r yn cefn yma, so... Ie, dim yn... Oce, ta, nawn ni... Oh my god, pwys yn sythu? O, mae nhw'n yn fanna. Oh, you know. Oce, nawn ni... Nawn ni'r cerbyd, ie, a dyn nawn ni... Yep. Gyd i ddreifio. A dyn, let's get your... Bragging for driver's license. Yeah. Cod driving licence. Gw eisiau dwi'n mwyn o boi go iawn yma. Aged wine. O, hwnna'n rili drud. Wow! Contact! Be mae'r boi go iawn? O, oce, mynd i mynd. Dwi'n mwyn edrych ffwr. Oce, let's go. So, ti eisiau mynd, de? Let's go, de. Gad nhw fynd, gad nhw fynd. Huh. Dwi'n stipe, oce, nhw'n i ddreifio. Let's go, let's go! Ti eisiau mynd, oh shit. Oh, no, no, no. Oh! Switch teeth. Okay, go. Ti eisiau mynd fanna, fyny fanna, ti eisiau ar y highway. Ar y highway. Yeah, so troi dde fy man. Lan fan hyn. Yeah, O ble ni'n mynd? Just unrhyw le. just dreif ar ôl. Ni di eitha chdi bod ti'n mynd i points newydd. No, so mae'n entering Almaza City yndi. Oh, hey So pwysio- Morgan! Morgan wedi commento. Hey. Hey, Morgan, te iawn. Di Morgan eisiau joinio ni? Yeah. Ar drive ni. Ymuno Morgan, ni'n cael nice road trip round the map. Oops, rwy fi ddim yn edrych ble rwy fi'n gyrru. So, pwysio caps lock ni di weld, eitha updateio thing chdi fel ti'n mynd o blaen rwan. Caps lock? Ia, i chdi cael yr map i fyny, ie? Caps? Oh, fe'n gwasgu tab. Dyma'r bloody caps lock. Dyna fe. Ah. Dwi'n meddwl Dyma gweld oedd e gwneud e heb edrych. So faint o points sydd wedi gwneud rwan? 2. O, just cael ymlaen. Oh! Ydy hwnna minor neu major? Eisiau golden bit.
Sydd ydyn ni am petrol? Quarter. Iawn, dos i'n jump off yma i lorry. Heck yeah. Let's go, let's go, let's go. Yn gallu mynd mewn y blymyn van hwnna. Van? What's it? Jet. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Throwing sensor. Oh shit! Oh! Oh, bastard fi hwnna! She's tamad ar y to! No! Nice. Well, this is nice. Look at us. To the meme now, look at us. No more tren. 50 Morgan wedi... O, dyna'r train. Eisiau mynd ar train? Ydyn mynd o ni lle da ni bod yn barod, neith? Yeah, gwir. Morgan wedi dweud, tro nesaf, yn nes I joio DMZ tro diwetha. Dod dros y golled Mexico I Arianian, bach o mulled wine yn mynd I cheer fi lan. Sut mae'r tre ar cadair, Emrys? Really enjoy o. Yeah. Ble mae'r tre cam? Dwi'n meddwl, o'n i'm eisiau risgio fo efo chdi yn cael traffath efo dy streaming setup. Just o dan hanner o'r tank. Of gas. Yes. Ooh. I'm a train! Oh, 5 Hey. Come on. Not long to go on. Taking fire. Ti'n y sygl blymyn cwch, yes I mawr. Ydy hwnna'n gwneud bell pob tro ni'n gyrru trwy. Nawr gyda ni cerbyd arall yma I ni gyd isio. Yeah, rwy'n just gyrru ni dros o. Whoa! Sorry. Oh shit. Effective fire. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Just it. Oh shit! Quick, mewn o'r resto, mewn o'r car. Go. There. Yeah, just dealing with the tracks train, so ni on. Yeah. Ie, mae'r gadar yn uffernol yn neis. Hey. Oh shit, watcha. Mae'r... Oh yeah. Mae nhw fan'na. O, i wedi cwbl o ie. Do, exfil yma. Because... Dwi reisio mae hyn wedi ffwcio ni drosod arall. Dwi'n meddwl wedi ffwcio ni drosod anyway, ond... Yeah. All over, Dino 4's inbound for extraction. Be with you soon. Yeah, yeah, ti angen dweud I chi amdan y cadar yna. Dwi'n join. Ta be? O gynnu fi gaming chair o blaen, o gynnu fi'r X-Rocker gaming chair cheap Yeah. o Argos. £140 beth, iawn. A gynnu fi fel hwnna neis, de. A dyn nath hwnna just torri ar ôl 6 mis. Mae hwn, de, mae'n teimlo'n sturdy. Keep it clear. A nes I fynd am yr XL, cos, ain't gonna lie, I'm a large gentleman. A mae'n o'n mor cyffyrddus, mae'n mor, Mae bod dim yn teimlo'n premium, ti'n gwybod? Yeah. Dino 4 is holding at the extraction point. Advise you get here fast. Dino 4 to actual. All objectives and personnel Nice. secure. For RTV at this time. Ti'n cael orlain hwnna? Ie, a ni'n poeni o'n wedi... Dwi'n poeni o'n pobol bench time wedi seithio ni o'n. Yeah. Oh my god, dwi'n seithio ni!
Good, good. Ti wedi cael funny moment proximity chat. Da ni'n rhaid wedi cael... Heb di clywed unrhyw proximity chat. Isi clywed y phobl French na? Dyna pan eisiau dweud nhw'n rhedeg i ffwrdd. Ie. Bysa capion, o gyda fi stronghold key fan'na. A dwi wedi colli fan. So ti ddim yn cadw nhw? Ti? Just literally goriadau ti'n cadw. Oh. Iawn, da eisiau neud mission am. Yeah. O! Dw? Na, dwi'n 1/8 o lefel fod yn prestiged. Nice. Ond ia, allai barn mi amdan yr Secret Labs Titan 2022 edition, de. XL. Yn really nice. Nice. Cos mae'n actually'n taldra fi hefyd, so allai... Mae'r headrest yn actually lle iawn. Sut mae'r magnetic, like, pillow? Reit, hwnna dwi'n siŵr, mae'n really comfortable, a mae'n really... Fyddi, ti'n mysio lot o stress yn allan, ond bod ti'n reid yna, ie? Ond i'n poen ys o'n symud o gwmpas os ti'n symud y ben. Yeah. Ond o ddim, de. Mae'n reit, Nice. Na, o'n i'n... Cos o'n i'n sceptical, fatha mewn rhywun, ta. Dwi'n mynd i wario £434 ar gadael rhan. A, na, dwi'n... Ie, fel rhywun sydd wedi cael... Cos, be oedd gyda fi cyn hwn oedd... Beth ti'n cael o thing na i'r beth i'n cefn? Yeah. Office chair, £150 efo hwnna, ie. Ond oedd o mor isal, oedd gyda fi'n supported oedd i sgwydda fi. So mae hwn yn... Di'r bucket seat ddim rhy bucket seat i. Ie, ni di gwneud e fwy flat nawr, ydyn nhw ar un newydd. Yndi, a hefyd, cos mae'n XL i fi. Mae'n arfer cael dau style, y Titan ac yr Omega. Mae gen i'r Omega, hwnna'n mwy bucket seat. So mae'r ochrau arno fe. Ie. Mae gen i'r Omega 2018. Mae'n ochr hwn. Dwi'n meddwl... Yr unig beth na'i feddwl di, so ni wedi mynd am yr regular size. Dwi'n meddwl sef o wedi bod yn rhy fach i fi. Dwi'n meddwl. Mae'r XL ma just perfect fit. Dwi'n 5'11". So, dwi'n... Ethan Hall. Ie, above average taldras dwi'n dweud. Ond dwi'n really tal. Mae o'n... So mae'r... Ie, mae'r ped pilon berffaith i rwy'n proportions fi, de. A cos dwi'n larger gentleman, dwi'n mynd teimlo fatha mae'r ochan dal fi fewn chwaith. Nice. Na, mae'n just yn teimlo neis. Mae hwnna'n da. Mae'n... Bod dim yn magnetic, a mae'n teimlo'n saff. Ie. Rwy'n twm fatha fi, bod yn efo ex-rocket chair, oedd o'n teimlo... O'n i'n comfortable reclinio fo. Ie. A mae hwn yn comfortable as hell, de. Mae'r Secret Labs yn mynd reit lawr flat, ydyn nhw. Sut ydy'r lumbar support? Mae'r un fi yn just... Internal. Efo lumbar pillow. Ie, mae hwn yn internal. Ie, sut ydy hwnna? Mae'n iawn, de. Mae'n dau nob, dwi'n rili gwybod beth mae'n un yn neud. Mae llall ti'n teimlo fo'n... yn pethna, de. Dwi wedi clywed lot o pobl yn cwyno, os oedd yn cwyno am rhywbeth am hwn, maen nhw'n cwyno am dan, lle. Ie. O, dwi'n wedi sylweddoli fod yr... O'n i'n meddwl, oedd yr tu allan bach yn pethna, just covers oedd o. O. Oce. Lot gwallan. Oce. Ond, ia, dwi'n mwyn gwybod beth mae'r ddau yn neud, rili. Ond, na, dwi'n joio. Nice. Iawn ta. Wyt ti'n mynd i efo'r soft weave? Do. Nes i fynd am yr un chata. So mae'n frost blue. Soft weave. Ie, mae'n iawn. So i'n dychmygu... So, mae Kevin i'n reit boeth efo yma. Dwi'n dychmygu sa'r un lledar di bod yn... Ie. Mae gen i'r un bad time. Rydyn nhw ddim yn creu y soft weave. Pryd rwy'n prynu un fi. Nôl yn 2017. Ond, ia, mae'n dal. Mae un fi... December 2017 rwy'n prynu e. Mae dal.
Dal Oh, yn. blooming perffaith. Yeah. Hynna pam nes i decidio gwario nhw fan diwedd, cos... Oedd rhan mwy o'r views ydy bydd chdi'n dweud, mae'n para, ia. Yeah. So... Dwi wedi bod next to fe'n, like, bron pob dydd ers hynny, so... Ie. Mel rwy'n ta computer yn aml, ie. Hynna ni isio. Iawn ta. Wyt ti wedi gwneud yr un Badge of Honour gan White Lotus, the mission? Badge of Honour, White Lotus... Mae'n dweud, acquire a basilisk. A basilisk, commonly found in police stations. Kill 13 enemies with headshots using the basilisk. Na ddo. Ti'n trio un Hwna, hwnna? ia. Weapon Neu, mae'n un stash haws, de. Os ydi i Legion, de. roll. Data collection. Yeah. Os i Legion, os i data collection. Mae hwnna'n swnio reit hawn. Yeah. Find and loot a computer. Extract 4 thumb drives. Extract 5 hard drives. Nice. So dwi'n mynd hwnna, dwi'n meddwl. Mae'n dynistrio gun hwnna, yw fawr. Dynistrio gun? What? Yeah, rwy'n fi methu accept o'r mission, o'r rwy'n fy weapons... Ah, stash fi'n Sa chdi gallu mynd i fewn efo 2 guns, sa? Oh wait, weapons stash is... Oh, yeah, rwy'n dal methu, but I'm in... Accept o fe. Come on. 9 guns, gyda fi. Mae gen i... Dig. Mae gyda chdi... Mae stash chdi fod efo 20, do? Actually, rwy'n fi'n cael rwy'n fi'n cael 11 out of 10 just now. Sut gyda chdi o'n 10? Mae stash fi'n 20. What? How did stash fi dig? A sut wy'n fi'n cael 11 out of 10 just now? Be? Rwy'n fi ddim yn actually sylweddoli hwnna. Hell. Okay. Rwy'n mynd i just cael gward hwnna. Bye. Alright, mission... Ie, mae gen fi... Contraband stash fi allan o 20. Perhaps ti angen, like, perhaps rwy'n angen level o land neu rhywbeth? Lla. Cool. Dwi jyst i newid... Operator fi. Oh yeah. O ie, dwi'n Norwegian on. At least ti'n cael y gun ti nawr. M16 fi. Dwi'n fod yn lefel o fyny M16 fi. Yeah. Nice. Apparently hwnna'n un o'r games gyda gyrra allan i gael gyfer loadouts yn Warzone. Yeah. Dwi'n gwybod pam dwi'n lefel o fyny, cos ers i ni chwarae Warzone, dwi heb di chwarae Warzone. Yeah. Dwi jyst i fod yn chwarae hwn, neu Call of Duty hun. Mae Call of Duty hun di, ers i Warzone yn allan, de, wedi mynd off cliff, de. Yeah. Just pobl 10th prestige di chwarae fo. Be, mae neb yn chwarae, like... Sa neb fatha lefel ni yn chwarae fo'n. Huh. Y Modern Warfare 2, lle de. I hun. Modern Warfare 2 multiplayer. Ia. Mae dal yn stupid fod nhw'n splitio bod dim fyny, ynddi? Yeah. Ond hefyd dyn nhw ddim. Ti methu chwarae hwnna. Ti angen prynu Modern Warfare 2 i chwarae. Ti angen pwynt oed. A mae'r... So nes i wneud y main campaign ta 10 awr, 12 awr, ac oedd o'n oce. Yeah. A just... Na, god, oedd o'n crap, actually. Faint o wahanol ydi e? I'r... Dim. Mae'n just identical i'r... Ie. Mae yna co-op missions yn efo. Ond dwi'n mynd ap o ddeb arall efo i ni co-op missions. Yeah. Ie, beth yw'r plan? Beth yw'n neud wan? Dim... Wel, rwy eisiau gwneud y police station. So mae gen ni... TV de. Lle mae police station?
Dim clem. Um, Unig thing rydym yn siŵr ble mae'n fan. Embassy. Oedd hi yno ond oedd? Ie, rydyn... Ble... Mae hwnna'n, like... Siwr o fenno oedd o. Rwy'n gallu gweld e, Police Academy... hwnna'n Police Academy. Right land fyna ochr arall map. Okay. Siwr i bod yna police station? Okay, o'n i nôl yr ôl y cerbyd gynta, ie. Ie. Mae'n cael 10 headshot efo'r gun mewn y police station. Mae'n siop yma sy'n just efo cash. Splash the cash. Rwy'n platerol, oce. Oes gen hi'n platia. Dwi eisiau platia. Edrych ar hynna. Like o wheels? Lle dyn mynd? Mae police station ar ochr ag yma. And there's the police academy yn. Sa'n siŵr os mae yna police stations arall? Gweld nhw. Oh my god. Holy Whoa! shit. Oh boy, go iawn di, ie? Ah! Whoops. No! We're destroyed. Rhaid i colli... Whoops. Rwy fi'n busy edrych ar y map, sorry. Nes i'n meddwl... Ah! Fi siŵr nhw'n cael whale o time gael ni fan dreifio. No! Da ni 'di colli 3 plates, di fan. No. Oedden ni bach yn noobish fan o'n. Yeah, just gyrru i syth me. Nes i weld o'n, o AI dwi'n rhaid, a dyn nes i dda. Na i just fucking gynio i. A na, oedd o'n... full blown. A gwnau efo fi. Hmm. Semtex. Oh my Dwi wastad mynd stem a Semtex. Yeah. Semtex, pam Semtex? Mae'n sticio, Ydy e? Yndi. Okay, nice. So, illa sa'ch chi'n cael mwy o kills efo fatha ffrag gilydd yn bwnsio off. Ond os eisiau fod really lle specific, mae'n handi, ie. Hmm. Os ti ddim yn gyrru truck. Ia. O ie, ie, pan fatha. Ia. Dwi'n efo dweud DMZ beta ddochr yndi. Yeah.
Just beta. Paidiwch o poeni o'r bugs. Dim yn siŵr i oed chwarae de, oedd yr Black Ops Battle Royale. Hwn oedd cyn Warzone de. Black Lot o- Ops 3 oedd e? Neu Black Ops... Ie, roedd hwnna Black Ops 3 oedd e? Ie. Lot o bobl yn dweud bod hwnna'n awesome. Nes i chwarae fo. Ie, roedd fi'n chwarae tipyn bach. Beth roedd fi'n cael ei galw? Just Black Ops Battle Royale, ie? Roedd fi'n just Black Ops Battle Royale? Mae'n roedd fi'n Dwi'n cael, meddwl. like, enw. Dwi'n cofio Warzone cael ei fatha... Roedd fi'n Black Ops 4. Sorry. Black Ops 4. Ie. Was it Blackout? That was it. Blackout. Oedd y maps bach yn llai, oedd? Yeah, roedd y map yn eitha fach. Roedd ti'n, like, dechrau ar helicopters. You know, like, helicopters and fly o mewn. Iawn, Roedd lle fi'n dyn eitha ni hoffi'r multiplayer Black Ops 4. Like, Ie, like ma' a lot- standard ma' lot- multiplayer. Ie, lot yn oedd. Yeah, roedd fi'n... Roedd fi o fy ffrindiau yn chwarae fe lot mewn y blwyddyn olaf o uni. Dwi'n dweud yn neud yn UV. Yeah. Taking fire. My gosh. O'n i gofio dyn ni ddim efo 3 plat o'n dan. Yeah. Roedd fi... Literally, roedd fi'n just mynd i dweud 0 plat strat. A roedd fi'n cael ei down Oh i... shit! Ti lawr, so roedd o gwmpas chdi? Ie, mae yna dau o nhw fyna. Mae llall. Mae'r UAV lan. Thing on my Maen nhw watch. just rownd y corridor. I'm good. 0 plate strat instantly cael ei downed. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Ond roedd fi'n really joio'r multiplayer Black Ops 4. Roedd fe'n really fast-paced. Ond roedd fi'n really hoffi like a gun customization. Hefyd. Roedd ti'n gallu creu like skins. I'r gun. Yeah. Roedd yna like Oh my God. full-blown... Basically like full-blown... 1-1. We need those objectives to secure mission progress. Move to extraction. Basically like Microsoft Paint, wedi gallu cael like roi Oh, different yeah? siapiau a graphics ar y guns mewn lliwio wahanol. So roedd fi just cael like customised. Roedd fi ddim bofran yn loc o skins ar y game. Roedd fi just creu skins i fy hun. Ie, dwi'n meddwl, guaranteed yma na rhyw fatha... Mae na rhyw fath o report fatha. Fath o colli rhyw fath o pres. Yeah. O, yn fynd yna Keep yn lan ar un gun. Platia, fe ma eisiau platia. Ooh, yeah. A fe na fyd. Picture of a cat. Oh, yes! Ultra One, actual. UAV is returning to base. Be seen, yes. Sniper rifle. Ooh. Ydyn ni'n iwsio... Da ni am wneud hwn? Yeah, sure. Ultra One, that intel shows AQ stashed nuclear material in the AO. Secure that material and get to extraction. Locations are on your TAC map. Ble ni'n mynd? Oh, drwy fyna. Oh my god, ddys i ddisgyn. Tio mae yna AI yna.
Mae i ddau long range weapon, dwi'n meddwl hyn yn good idea. Ti eisiau hyn? Sa'ch chi long range weapon? Mae gen i LMS, whatever this is. Mae'n siŵr beth hynna'n. Ie, LMS efo scope? Na, Na, ti siwr? mae ddim yn cael scope. Ti eisiau un fi? Gyda fi scope ar un fi. Oh, yeah, sure. Dyna gymryd i chdi. Cos mae gyda fi sniper rifle hefyd, oi. Yeah. So, watch am yna bobl yn fyma. I gotta go. Oh my god! Oh shit, boi go iawn hwnna. O, you go iawn. Ie. So watcha. Boi go iawn hwnna, so... Ydy wedi marw, neu? Do, mi oedd i marw, dwi'n mwyn met o dal yma, ie. Hmm. Dwi'n flancio round just o gofn. Dwi ddim gallu gweld yn rhywun arall. Dwi'n clywad rwy'n de. Wyt ti? Ynddo. Rwy'n methu clywed yn rhywun. Oh, Ie. Ie, dwi'n eisiau mynd, dwi'n meddwl, lle o ben i hun. pwy yw'r ti gallu clywed ta? Dwi'n illa AI yn y stronghold oedd, actually. Ah, right. Ond nes i, Shit, fi ddim am yw. Shit. Don't flank around, just the old. Oh, Geiger counter. Ooh. Yeah. Oh yeah, sure. Oh shit, sorry. Gyda nhw. Na, mae'n iawn, A ti- ti gallu cael e. A ti angen un o hi newydd. Ie, na, Geiger. Geiger counter, ie. Ah. Geiger counter. Iawn, so ni... Na chi, ni ffordd ma ia. Da di clir fo yma barod o. Yeah. Watch it, dwi'n lladd y boi na lle gyda fo met o gwmpas, de. Neu da ni di ddechrau'n off, de. Actual to Ultra One, you're approaching the target area now. Deploy Geiger counters to locate and secure the material. Be yn number uchel o to? Ultra One, be advised your Geiger counter is picking up Yes, sir. radiation. You should be in range of the objective. 5, 5, 5, 5, 5, 6. Oh, mae'n mynd lan I, like, no. Ges i 7 hwnna. Yeah. Roll revive pistol na fan hyn. O, cyma, i chdi di. Rwy'n methu pigo fe lan. Dwi'n mythu, Okay, dwi'n 8 yma. O, sia. Oh, mae'n underground bit. Oh, O ia, underground, ideal. hello.
O, mae o. Mae'n just above? Na, o, ma. Oh, man, o down. Oh, right. O, dwi'n AI na wedi disgyn yma na. Yeah. So, get away. Rwy'n mynd i mynd lan y top o'r adeilad hyn. A just pig nhw bant. Or roof. Ie. Oh. Rhaid gorffen y gaig account yma. Nice. Byd nhw wedi mynd. Nhw wedi diflannu. Iawn. Shit. Imagine not finishing Oh. you kill at Al Bagger and Actual. Objective is see secure. your Move plans. to an HLZ and call for extraction to earn a bonus. Iawn, dwi'n extraction, gos mae gynna fi lot o Yeah, sure. stuff. Anna fi. Hwna? Ta hwna? Either un. So cerbyd o gwmpas. Ti eisiau mynd i nôl hwnna ni? Yeah. Gynna fi thing 20k yma. Oh, 20k. Nuclear fuel rods. Nice. Eisiau mynd i buy station ta i gwerthu, neu? O ie. Os da ni wedi extractio, mae'n automatically yn gwerthu dyn. O, sia. Rwy'n okay. Ti'n iawn? Yeah. Dwi'n sweepio i'r chwith i chdi. Dwi'n iawn. 3 headshot mewn row fyna. Nice. Ideal. Sorry, No, really just it's- need to just wild a rwy'n instantly AI wedyn. Rwy'n just chillo mewn o, like, yr olew. Ie, hyn un peth dwi'n lwcio mewn AI yma di, mae'n hit a miss. Yeah. O, ydw fan o'n. Nath hwnna jyst neilio fi. Mae fe cael the rocket launcher. Oh. 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 Sut oedd fi cael 3, neu like 4 headshot mewn row fyna, wedyn rwy'n just chwiffio like rownd y pen y dyn hwnna, 4 gwaith mewn row. Mae'n rocket launchers yn berig, ie. Yeah, rwy'n fi'n o'r un o'n nhw'n cael rocket launcher. O! Wtw. Mae'n 8,000 fan i chdi. Oh. Na da. Yma, buy station agosa ni. Fi 'di pigo lan y rocket launcher. Beth sy'n mewn fan hyn? Just sbio map ni. Dwi'n cytuno fo 8,000 chdi. gold bar, jeez. Yes. O'n i i'r buy station i gwerthu stwff ni, Mm. a prynu stwff. Yeah. Yeah, mynd rownd yr och. Da ni wedi clirio fam enw edo. Yeah. Mae hyn yn blew, ni'n So- deff. Oh my god, no, right up boosty! Oh, Jesus! You know. Iawn. Hynna di stwff tan dwi'n sweepio the area. Yeah. Contact! Beth hwnna? Oh, grenade! Jesus! Lle ma nhw? I'm ddim siŵr. Mae'n taflu bloody grenade ar chi, ddo. Gael o. Oh my god, rhaid mewn fan hyn!
Okay, dwi wedi gwerthu popeth. Oh. Nice. Gear. Ti di cael armor vest? Na, rai, heb di prynu un. Rwy'n mynd i Just a- prynu ju- un, ddo. Mae'n dy cash gyda chdi? Rwy wedi prynu un. O, ti wedi prynu? Ie. Byd dwi eisiau prynu yma? Ne. Munitions box. O, pam eisiau hynna? Shit, ni wy. So mae dwi angen prynu stwff enw e. Oh shit, mae'n dy armor plate dwi fucking... Armor plate. Great. Yeah, go on. So mae dwi eisiau rhyw... Fire stuff. Okay. So mae gen i fi UAV wan. Nice. So, dwi'n meddwl iwsio UAV i gael gwybod lle mae pob. Yeah. Ultra One, this is actual. UAV is established orbit. Ultra One, enemy operators have secured a Oh, weapons dwi'n ar case. front. What? Targets are marked on your TAC map. Lle dyn ni'n mynd, lle dyn ni'n mynd. Have ni'n mynd Hwnna. i... Ta Yeah? hwnna. Yeah, Hwnna, yeah. ie. Fine. Oh shit, mae'n a supply drop. Like... Right, I've wasted it. Oh, god. Ble ni'n mynd? Ydy hwnna'n mewn ar awr? Oh, right. Yndi, dy lawr gan. Mae'n araf i dod lawr. Oh shit! Players neu NPC? Na, PC. Oh shit, da ni golli exfil yna. Yeah. Hwnnw'n cymryd aegis do law. Mae yn. Oh, mae dod! Mae'r... Yeah. Oh, mortar strike, siacwn. Oh shit. Remember beth? Wel, rwy'n methu Ultra agor. One, be Oh, no. advised, UAV is RTB at Hwnna'n this e? time. Mortar strike. Yeah. Iawn, da ni isio... Isio exfilio, let's go. Mae gen i Be 10 advised, bullet yn enemy awr yn operators y secured a gun. weapons case. Oh, okay, ta, Locations are dreifed i marked ta. on your map. Be? A dyn, mae gen i ddigon o amol i. Oh, sorry. So, Mae gen i rocket launcher. Advised, operators have extracted a weapons case. Our UAV is orbiting the area. Surreal fod yn y ffrant yma gol chdi'n... Mae di gweld ble rwy'n mynd. Woo! Watch south north east.
cos... Oh! Effective fire. Sniper, Christ, yeah. To the LZ for extraction now. Shit! Oh my god, ble fan y dod o? Ar y wal, ar y wal. O, ben y to, building. Ba building. Par adeilad, yr un fawr? Ie, ie. Mae yna ddau boi go iawn yna. Ac o dan yr un mawr. Ie, fan'na. So, dwi'n bach yn delayed i chdi. Chwys. Requesting order. Oh, Position marked. shit, too late. Ti'n fawr revive gun? Nah. Astad. Motor strike hwnna, rubbish! Ddylech chdi mynd... Ddylech chdi gallu mynd o'r cefn. O, na, ella ddim. Oh, no, there's dim... Oh, wait, yeah, actually... O, ella? Come on, come on! Oh, nah! No! Na? Na, rwy'n methu mynd lan. No! No! Rip. Ah. Ta be, nes i weld dau coch person ar y UAV, ond o'n edrych ddod bell i ffwr. Yeah. Ah, fi. A ta eisiau ei wario lot o cash ni do. Mm. Oh, Mae'n gwerthu popeth, mae hwn yn... Do. Dyniad A good call. Mae'n rhywbeth at least. Yeah. Oh, dwi'n prestiged. Nice. O ia, o'na ddau... O'na ddau person ar ben y building bach na yn y pethau. Dwi'n meddwl dwi'n meddwl yn actually'n scoutio'r... y drop na. Yeah, just gwylio fe. O, gen i gynna da ddo. Hmm. Yeah, rwy'n hoffi guns. Rwy'n cael y blymyn... rocket launcher. O, nes i golli thumb drives i ddo, yna fo. Ah. 41k nes i wario fyd. Oh my god, rhaid i wario mwy. Wait, Ah. 41k hefyd. Ie, so mae'n gorau fod lle... efo'i gilydd yndi. Hmm. Nice. We got played. Yeah. Oedden nhw yn so gwachad y pwynt yna. Yeah. Probably if he just jumps on ni dod lan. Yna, ie. Yna pan dwi'n licio'r un reit ar y outskirts. Yeah. Cos mae'n haws defendio. Fan'na, really, oedden ni'n sitting ducks, fan'na, really, dydan. Nes i rei barrier fi fyny fyd, da. Yeah. Generated loadouts. Semtex. Stem. Deployable cover. Edit. Ta beth faint o pobl sy'n actually, like, aros mewn tan yr exfil olaf? Ie, dwi'n meddwl lot, cos mae'n rhaid incentives i chdi'n neud, yndi? Oherwydd, ar ôl yr amser yn mynd, mae na, like, un chance am exfil olaf ydi e, like, ar ôl i'r radiation dechrau i hangi. Ie, cos ti eisiau gas... Ie, cos os yma gas mask a radiation blockers, mae'n helpu chdi, yndi? Yeah. Cos ti'n meddwl ni yn y mission na o ffeindio'r nuclear thing na. Ti'n cael radiation blockers fatha yn y loot box. Hmm. Yeah, Un peth sy'n licio... Un peth mae escape and tack off o well na hwn. For instance, mae gen i fi gun which dwi'n particularly licio wan. Ond dwi'n licio scope. Dwi'n licio... Cymryd y bant. Ie. Mae game yma'n trin y gun ar add-ons fatha gun. Yeah. Which swn i'n licio fatha hefyd ti'n tynnu
Yeah. Cystach chdi off. Yeah, mae'n annoying. Bydd nice os ti'n gallu ffeindio gun efo scope nice. It's cymryd y scope bad y gun. Ia. Like mewn PUBG. Ti'n dweud yn PUBG wyt? Yeah, ti'n gallu ffeindio scopes ar llawr. Ond mewn PUBG, mae pob gun ti'n ffeindio ddim yn cael attachments. Neu'n ffeindio'r attachments. O, iawn, oce. So, dwi'n fel o bob tro. Ti'n mynd ffeindio gynna efo attachments byth. Na. Explore, ti ddim yn secure dechrau rili, intel, beth. and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Iawn. Be da ni'n ffansi wneud? Mae Ma' dal mynydd gen i... rili. ochr holl o wahanol i'r bloody police station. Just gwneud cwpl o missions falle. Mae'n reid weapon stash. Yeah. Sy'n fel un da. O, dwi'n cofio'n iawn de, mae'n stash yn fama. Ooh. O, na, gais, allai ddim. Oh my god, mae Ryan yn armoured. Iawn, dwi'n mynd i... O, tia, mae da, lori'n dod, lori'n dod. Boi go iawn, dio. Ble mae'r lorry? Oh yeah. Gan nhw fynd. Rwy'n fi'n... Increase in the area. Keep your eyes Be? open. Rwy'n fi'n taflu'r Semtex, I just completely whiffed it. Damn. Does it mynd? Yeah, mae wedi just gyrru I ffwrdd. O, stronghold keycard. Stronghold keycard. Mae'n ei stronghold, ie? Mae o, yeah, right fan hyn. Mae enemies hyn eitha blymyn armoured. Oh my days. Ynddi. O, ti isio Semtex? A plates. Diolch. Throwing Semtex! Iawn, o'n i ddim neud hwn wan, o'n i stronghold gynta, ie? Yeah, mae Ie. stronghold. Right for din. Knock knock. Pizza Hut. Iawn, da ni... Sa'ch chi digon o potia? Right for AI yn taflu grenade a locked drws. Dwi'n di talu grenade, dwi'n iawn. Semtex out! Idiot! We're on the same team! Sorry. O, jet tip fire yma. Dwi'n di talu Semtex. Nice. Sa'n ffordd o stopio'r... Nagus. Oes, diffuse. O, dwi'n diffusio. Be flavor? Mae yna tip main. Oh. Ti isio AK-47 da? Ti'n iawn. Rwy'n iawn. Wow! Yn moch. O'n i lit o mwyn chdi ydw i fyna. Si hwnna tam hwnna ni da? Gwn yna. Ultra, Mini bank. you need to exfil Oh, with you're those ahead. objectives Mini to bank. complete your active mission. Get moving. Ultra One, completing contracts will earn you cash to use at buy stations. Oh my god. Sure, bomb drone. Bomb drone. A cluster mine. Like a cluster mine with a bomb drone. Ooh. A dwi wedi dropio LMS efo scope Ooh. yna. Oh, everything. He's still with her. Any battle rage?
Yn gwybod beth ydy gynnar fes gyda fi chwaith da. Oedd hwn yn stronghold oedd? Ie. Oedd hwn yn arall tag sy'n ei orad arall. Fi'n iawn, dwi'n meddwl. Gen i EBR ddo, ydw fi eisiau EBR neu'r LMS hwnna? Mae'n ffrind hoffi'r EBR. O! Shit. Ti eisiau revive? Ie, Revive ond gun. dwi'n wedi cael yn fy... Ie. Mae'n ddau yn meli. Angen backpack i storio. Ie, da ni angen. O'n i reidio hwn a neud y llall wedyn, ie? Ie, roed i gadael sniper hwnna. O, iawn, oce. Mae gen i sniper arall rili da, ond mae bach rhy dda. Ie. Tyda'r un masif na. Os mae'n ffeindio medium backpack, bydd fi'n mynd nôl pig fel yna. Gwatcha fama gathen ni'n neud sydd dwytha, ie. Ie. A mae box fama. Nice. Ddim cael space i'n begin beth. Na, sy'n fi'n space i'n bydd chwaith. Na, fi'n swapio efo tears. Ie, mae'n lot o stwff da, da ni ddim yn pigo fyny fama, nes. Dwi'n misio ni'n y stronghold arall a backpack mwy. Ie. Backpacks are bloody rare. Yn y game hyn. Yndi, ffernol. Munitions box, o, ta. Ammo here! Hostile advanced UAV is active. Uh-oh. Hostile UAV active. Just rhywun sydd wedi gwneud... Mae lack o backpack ma'n dechrau fod yn... Mae yna game console yn mynd am 2,000. Revive pistol. We gallu pig y dau yn nhw lan? No. Iawn? Yeah, just NPC. Oh my god! Oh, mae'n truck. NPC. Oh yeah. Oh my god. It's a manual. Ar y helm, dwi'n meddwl mae'n like, falle un neu dau ar ôl. Oh my god, mae stwff yn rili da fama, ti'n gwneud backpack. Ond mae'n buy station fan hyn. Ti'n gallu prynu backpack. O ie, dwi'n meddwl... Oh shit. Fi'n dal, ie, fan hyn. Yeah. Oh my god, 5,000. Ultra One, activity is
increasing near your location. Stay alert. Oh, okay. Gear. It's a cash gyda chdi. Dim... $100. Oh, shit. Right, yeah. Diolch yn fawr. Mae'n a shot ti. About 3 Okay. Oh! Need your ma- backpack! Mae'n ma- need your ma- backpack mewn a locker fan hyn. Oes? Yeah. Oh, fuck. Oh, Yeah. no, man, crap! Dwi'n gwario fucking 5,000. Oh. I mean, right. Oh, yes, he mawr. Gynna ni. Oh, hynna'n annoying. Mae hynna'n really annoying. Yeah. Oi. One last Reddick. Oh, subducts! Whoops! 5 years hwnna. Okay, we're gonna need Yeah, ddim really eisiau mynd holl ffordd nôl I cael y sniper hwnna. nah, stuff it. Iawn te, Stronghold, ie? Yeah. Dwi efo sniper rifle really cry yma. Diolch yn dda iawn Yeah. I byd ni isio fo. Mae gen fi cluster mine iawn, so dwi am reid hwnna'n rola. Gweld neb yma chwaith da. Ah. Gonna ruin our roof. Oh, Iawn, dwi'n fyddu si. actually cleared bobble. Help! 30. Iawn. Dwi'n iawn dwi. Bydd o'r to? Ah, dwi 'di lladd e. Lle chi'n clywed pobol? Eh? Lle chi'n clywed pobol? Oh, na, roedd na NPC. O, iawn, oce. Roedd just NPC just ar y to. Ti eisiau cyfro fi yma ta dwi'n rei cluster bomb yma? Yeah. Roedd na NPC ar y to. So roedd fi'n rhoi bullet mewn fo. Taking effective fire! NPC ar y to. No more. My Oh, God. shit! Oh! Jeez. I light the land. No? I've an edge of ti'n just cael ei lit up, yeah. Uh-oh. AI. Yeah. Okay, we've got 2 plates, dim. Dod I fe yma? Oh shit. Oh! Contact! Stay alive. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Bwa, rhywun yma yma. Ti'n gwybod sy'n mynd ymlaen? Dydw i. Hmm? Ti'n gallu clywed beth sy'n mynd ymlaen, dydw i. Rwy'n methu gweld ble. Ti'n ar ochr arall y compound. Dwi wedi lladd nhw gyd o'r ochr hyn. O, ia, dwi'n clywed beth o'r llofft. Oh.
O, mae yna... Mae yna... Trip mine yna. Oh. Mae'n lot o guns tu allan fan hyn ar y llawr. Oce, dwi'n gael gweld trip mine. Oh, shit! Mae'n shield! Dwi wedi seithi fe mewn y troed. O, ideal. Two plates fan eich di. Oh. Nice. Diolch yn fawr. O, safe. Ydyn ni'n mynd i wneud y safe? Yeah, pam na i. Ideal. O. Pam dwi'n mynd cael ei safe? Ti'n cael ei safe? Na, rhywbeth i. Ti angen, like... Sut ydych chi'n gwneud y tro dweud? Actually, we're gallu clip o mewn i'r safe, just dim byd mewn i. Pam dwi'n mynd i safe? Ti'n meddwl dyn ni'n neud beth o wrong? Oh, I'm mynd i Google fe. Warzone DMZ safe. Agor. With safe. Safes contain tons of cash. The drill required to crack open a safe is quite loud. O, dim efo drill dyn ni, ie. Ble ti'n ffeindio'r drill? Ie, dwi'n bobl arall fy siwr, ie. Be hwnna? Dwi'n dweud... Whoa! I don't... Okay, stronghold safe question. I don't know if I'm just an idiot, but nobody in my party can initiate a safe drilling anymore. Blah blah blah. You need to do the weapons cache mission for those. Normal safes can be drilled anytime. O, iawn. Weapons cache ydy'r thing... Na, y thing melyn na. Right. So, ar y map, so the thing mowr melyn, y crwn na. Yeah. Ti'n gwybod amdano hwnna, a ti'n gwybod exfilio fo. So, dwi'n meddwl ti'n gwybod amdano drill i fiawn efo chdi. Mae yna weapon stash mission tu ôl ni. O, weapon stash, dim cache. It's like... Ie. Gwahaniaeth rhwng weapon stash a weapon cache. Ie, fo. Da ni'n decidio beth ydyn ni'n mynd rwan de. Ydyn ni'n dito exfilio, ta da ni'n dito neud beth arall. Yeah. Dwi'n dweud exfil. Demolitions, destroy... demolition will give you the opportunity to find one of the 3 marked safes after you destroy the 2 objectives. Said the stronghold safe requires you to activate a nearby weapon cache mission. Those will direct you towards a stronghold, which you need to do a keycard to enter. You'll then be able to drill those. Okay, ship cargo, eliminate threat. Faith munud sgynna ni gyda'r llaw. Yeah. Is it trio mynd i'r weapon stash one then? Sgynna ni amser hwnna a exfilio. 7 munud? Ah, ne, ni gallu. Easy. Allai. Ti trio fe? Neu na, neu just exfil. Dwi'n dweud, os dwi'n cyrraedd y tren yma de, da ni'n mynd ar y tren. Yeah. Dwi'n dweud. A eith hwnna, y tren dropio ni off. Ah! Jesus Christ! Be, so yn syth ar e? Oh, yeah. Ooh. They're going straight to that exfil. Exfil right there. Bro, Should we're take going it to the there. train. My That train's one, yeah. late. Samano. Ar y mynydd tu ôl. Shit. Indeed. They're going to the exfil. Just a bloody exfil rownd fan hyn. Alli di pingio Samano? Dwi di marw. Rydyn nhw'n ar y mynydd rhywle. Falle i'r dde, tipyn? O, na. Lan. Good kill.
Mae met o'r oes. Ie, yeah, yna dau nhw, fi'n clywed nhw siarad dros y thing. Llall yn so... Ddim siŵr. Dwi'n sefyd amdano chdi. Wel, nid os rhaid dau nhw. Sa rhyw fath o... Dyna fe. O! O, mae trin yn nhw! Mae trin yn nhw! A My tree! god! Yn disbio? What the hell? O'n i wedi cael jumper in, ond dim y llall. Ah, man. Oedd y llall yn cyfro o'r llallydd. Yeah. Papa. Dang it. Weird though, cos fatha... Sut oedd ddim gweld fi mynd y holl ffordd rownd. Perhaps oedd yr un, or nhw'n just like bait Enemy us. operators extracted a weapons case. Gytid. Perhaps oedd fi'n hwnna, like, aros fel bait neu rhywbeth. Cos y rheswm o'n i'n rili eisiau mynd am... Y rheswm eisiau mynd amdano chdi straight away oedd... Oedd pobl yn siarad. Yeah. A eisiau... Oce, be na i ydi... Dwi'n mynd gweld neb arall wan. Neu... Sweepio rownd lle nes i lladd y boi, ond... Gytid. Yeah. Ultra One actual. High Pam fi'n winds are stuck just increasing in the spectator ti AO. nawr? Move to an Dwi'n extract ba. point before Dwi di marw. radiation spread. Yeah, we're Pobl just, sbyn like, i fi. I'm just stuck spectator ti. Sa Morgan efo ni fam o fan, sa'n heb di digwydd. Yeah. Sa Morgan di cyfro fi. O'n i'n meddwl, ideal, dwi wedi cael y jump ar y boi yma. Yeah, rwy fi'n meddwl rwy ti'n cael e hefyd, ond ydy trio nhw. Iawn. Gynna fi un round arall i wneud. Ie. Cyn Call It A Night, dwi'n meddwl. Fi'n gwneud un mwy round. Dwi'n ffansi un. Rhaid ni cael clear... dwi'n meddwl beth am hwnna. So ni'n just heb di yr... Yeah. Ydw fi'n mynd mewn efo rhywbeth, neu ydw fi'n mynd mewn efo dim byd tro? A i fewn efo guns, isio. Hmm. A dyn... Just ffeindio rhywbeth ar y llawr, yeah. Ie. Stunt a flash, di gorau. O, stim. Mwyn pam si, ie. O'n i meddwl, ni di cael fo. O'n i mor... O'n i dda... Yeah. Yeah, rwy fi'n meddwl, like, ti'n cael e nawr, mae'n edrych o ffordd wrong. Nah. Wedi, gynnu fe rifle really powerful na. Yeah. So, be nath o, fel... Eto, fi'n gweiddi, o'n i'n rhedeg am y tren. Hollol fatha, out in the fucking open. Yeah! Sorry. Fuck that! Rwy fi'n dweud, they're going for the exfil. So he's like, no! We're running for the train! Ond maen nhw ddim yn dweud unrhyw beth arall. Dwi wedi gweld rei pobl ar YouTube a felly, dyn nhw ddim yn lladd i gilydd, maen nhw'n gweithio fi gilydd a felly. Yeah. Hynny di thing, hynny di'r be mae pobl ti'n neud yn yr 2v2 gulag, ie. Should we all attack the jailer, ie? Yeah. Beth sy'n digwydd os mae... Dwi'n meddwl sy'n talu jailer efo 4 nhw'n dod yn ôl. Oh, really? Hmm. Nice. Dau tro wan, yn y gamser da ni wedi cael ei wneud ydy... Ydy bod ni...
O! Mae yna bag yma yma. Mae bag right fyna, nice. Oes, mae hwn yn spots da. So gyd i gwn hwnna. Bandage, yay. Exfil with those Hey, nhw'n gwn iddo fo? to secure Nah, dim faction gun. mission progress. O, mae'n da, Oh shit. dim byd. Sorry, two-player vest. Okay, na i ni cael gwn i chdi. Let's go. Yay! Rhaid eisiau gwn. Ti eisiau nôl y lori de, a na i cael Ie. gwn i chdi. Fe ma, dwi'n mynd iawn. Mae'n y buy station yma fyd. Yeah. Shit, 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 shit. Oh my god, we're in. Oh my god! Skin. Did the achub fi? Yeah. Oh my days. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Knew I could count on you. Bach yn coci fyna. O, dyma, two player, ti'n chdi yma. Oh, yay. Alright, I'm just busy gyrru pobl dros, so. No pubs. Fuck hwnna! We need those objectives to secure mission Dwi'n progress. mynd yn rhywun go iawn yma. Yeah. Oes, shit. A ben y to. Yma yma. Ben y to fyna. O, fyna. Whoops! Ie, mae boi ma'n disgwyl me fi dod allan. Shit! Dwi'n hollol pinned yma. Yeah, fi. Oce, na i fel yn beth. Camera deployed. Ultra One, you can locate cash reward contracts on your TAC map. What's that? Oh my god, oedd i jumpio ar ôl ni. Oh, I'm running. Oh my god, oedd gyfo perks! Ti'n rhedeg i ffwr? Oh, yeah, he's got... Oedd o... Mae gyfo perks a felly. Ie, just gofyn iddo fo, sgyn i just ddim marw. Please, no! Sbio allan o'r vehicle there, just that parachute vehicle, just drifo ffwr. Ah! That's a man that plays a lot of Yeah. Oedd o'n gwybod i fyny fyna. Goddamn nerd! Ti'n yna fa? Oedd o'n gwybod. Wow, lle oedd fo? Okay. Ie, oedd gen i'n chance i fi nhw. Nah. Goddamn that- nerd. That's me for today, dwi'n meddwl. Yeah. Well and truly humbled, o fanna. Yeah.
Wel, at least rwy fi ddim yn cymryd gunman, so fi ddim yn colli. Na. It's weapons gyda fi ar ôl. Dwi lawr i 6 or 7 weapons fan. Yeah. Oh. Can't live with that. Yeah. Probably ddim yn helpu rwy fi ddim yn cael weapon fyna hefyd. Ie. Rhaid i fi dy un arall i joinio ni'n organisation ni, dwi'n meddwl. Cos yr un cynt na, so ni efo 30 person, fysa hwnna'n wahanol de. Yeah. Fysa hwnna'n wahanol. Hyd oedd y 30 person ydi Morgan, fysa hwnna'n bod yn wahanol de. O, Morgan, ni angen ti. Ni angen ti. Ie. Ni angen ti am y trios. Squad goals. Yeah. Wel. Diolch am pawb sydd wedi gwylio, os ti yn gwylio. Ie. Dal yn gwylio. Mae'r stream di dal gyda chdi de. Yeah, well, just Morgan wedi bod yn siarad heddiw. Ie. Yeah. Oh well. Yeah, got to gyd yn stream nesaf. Champion. Wy'n fawr. Ta. Goodbye.